Iyo ugeze mu nkambi ya Mahama usangamo ibice bibiri bitandukanye mu buryo bw'imyubakire. Hari igice ndetse kinini ubona ko kigizwe n'amazu ndetse n'ikindi gice kigizwe n'amahema. Zimwe mu mpunzi ziba mu gice kigizwe n'amahema zivuga ko kugeza ubu zifite impungenge zo kuyabamo muri iki gihe imvura iri kugwa. Amahema babamo ngo arashaje kandi ngo ashobora no kuba yabavira cyangwa se akaba yanaguruka. Iki si ikibazo kandi kibonwa n'abangaba baba mu mahema gusa, kuko n'abatayabamo ubusanzwe baba mu mazu asakaye ngo bahora bahangayikiye abangaba baba mu mahema. Abantu bakiri mu matente iyo imvura iguye twe turi mu mabati ariko turasenga ngo Mana arengera bari abantu kuko baraherera mu Kagera. Amatente yaratabutse, zarahengamye, zarabaye nabi, ni kuri n'ikibazo. Amahema n'amahema yarashobora no kugururwa n'umuyaga byovyo, hariho n'ibiguruka bakabisira mu bukiye kubisakara kubera hava umuyaga mwinshi gaca bisambuka. Ni ikibazo kandi bavuga ko bagejeje ku nzego zikuriye iyi nkambi ya Mahama, gusa ngo bagasubizwa ko kiri gushakirwa umuti. Bariho benshi bishaje bavyatabaguritse, barabivuga mugabo ntibishoka bishika, bavuga ko ariko arubaka. Gushakirwa umuti ku iki kibazo byumvikana mu magambo y'umuyobozi uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda, Bwana Azam Saber, aho avuga ko ubu bari gukorana na bimwe mu bigo by'ubwubatsi kugira ngo hubakwe amazu meza ashobora gutuzwamo impunzi zose ziri muri iyi nkambi ya Mahama. Nous avons discuté avec Twaganiriye na bimwe mu bigo nyarwanda bikora ubwubatsi, bigiye kutwubakira andi mazu agera ku 1000 bitarenze uyu mwaka. Hanyuma izindi nyubako 2200 zizubakwa n'ibindi bigo by'abikorera. Muri make igihe cy'ibikorwa byose byo kubaka kizarangirana n'ukwezi kwa 12. Turifuza ko igihe cy'imvura yo mu kwa mbere kizagera inzu zose zaruzuye ku buryo nta bantu bazigira bagira ibibazo baterwa n'imvura. Et que les gens n'auraient pas besoin à souffrir ou n'auraient pas à souffrir avec la pluie. Inkambi ya Mahama kugeza ubu ibarurirwamo impunzi z'abarundi zigera ku 50,000. Muri izo mpunzi zose imiryango isaga 3000 niyo kugeza ubu byitezwe ko igomba kwimurirwa muri aya mazu agiye kubakwa muri iyi nkambi, bityo igakurwa mu mahema. Justin Kayiranga, Royal TV mu karere ka Kirehe.